Men, masa gue baru ditimbar? Kayak games. Itu harusnya respect, man. Itu tuh kalau malam tuh sepi banget, nih ada orang. Throw ups, Aaron Leg. Itu vandal, man. Vandal. Montana. Graffiti itu hip hop, man. Revolve, Green, New York Style. man. I love drop. Prime. Man, respect. Gue mulai graffiti dari 2004. Bigs and Drops, Bronx. Nggak bisa tuh dibikin legal kayak gitu tuh. Apaan coba? Shake. 2004 11. What the fuck, man? Aaron Leg. Do you love me? Old School Gravity. Respect, man. Skinny Caps. Lo tau nggak? Seni graffiti di Indonesia tuh nggak bakal ada kalau nggak ada gua. Man. Revolve. Itu harusnya respect, man. You're watching 10 News, and an international graffiti artist has been caught while trying to leave the country after a Langsung. Nanti mau penjara. Iya gitu. Apaan sih tuh bocah-bocah toy pada ngebaitin style gue? Mereka nggak tahu aja gue ngebait siapa.